Ngatho cia mwanya muroreri wa Kikuyu Trading News ngonyete ogeni makiria ngwire muthenya wa muthe ndia gukira imwe kwa imwe kuma county-ini ya Naikuru kuria ukihurite riera ria kieha oni thutha wa mwana kiumwe ugwitwo Simon Ndung'u ko akigia mwana na twana tutu tutano twetwika twikitie gukua na ndekeno otogora akiona ngiri haha Nakuru level 5 hospital guko nikuo mutumia ucio wa mundu ugwitwo Simon akorirwo agikigira twana tou na ndekeno ri ndira tukao tukianania na ndagitari tukianania na family gwatanginya na andu aria makuhaniririe muno na mundu ugwitwo Simon Ndung'u ndekeno tukoretwo tukiona Simon no ndekeno guko ukihuire kihakinene muno na niguo turagithie na mbere kwarangia na andu tukao twikimenya uhoro uria kimaffectite na nginya uria gugikaire guku nikuo wagitwo Nakuru level 5 hospital. Kīnyanjui ni ndugu yangu. Unaweza kuna ripoti ambazo tumeziona mitandaoni, sisi kama familia mpata ripoti yote kutoka kwa hospitali na mama ako hapa. It's unfortunate tumepokea hizo report and sio za kufurahisha but hatuna kitu cha kusema kuze. Tutasema tu God ni alitupea na ni amechukua, so it is well. Mlipokeaje hizo ripoti? Ni hospitali waliwadhibitishia ama mlipokea kutoka kwa mitandao alafu mkalazimika kuuliza hospitali? It's hard to disclose kwa sababu watu tunatarajia hivyo. From the doctors tulikuja hapa asubuhi, mama alikuwa sawa, which mimi wote mnaelewa tuliruhusiwa kuona watoto. So masaa ya kutoka ilikuwa ishafika, so tulifukuzwa nje. The husband and the wife wakabaki ndani, tukangoja nje. Hapo ndio tulipata news about the two. Kwanza tukaenda nyumbani, unfortunately around 1 ndio tumepata news kuhusu hao wengine. Na status ya the mother iko aje kufikia sasa? Ako sawa, ana respond vizuri. Na baba ako aje? It's saddening. He's strong, I believe, but hana ile nguvu. So ndio maana hangeweza kufika hapa, tumekuja kumrepresent. Okay, jana kulikuwa na wahisani wengi wema walijitokeza kufurahia. Labda kama familia mnaona itakuwa ni vyema mpate watu wa kusupport ile familia during this difficult time, ama mnaona kama labda mnataka space yenu? Mwanzo ningetaka kushukuru all well wishers. It was because of their well-being. Walikuja kusupport bro na watui wake. And unfortunately now that watui hawako, ningeomba well wishers kama unaweza msaidia job wise, vile tu naweza msaidia cause it's a small family, a young family, na pia wanahitaji. Maisha yao haijafika mwisho, bado wataendelea. So well wishers mwenye anaweza msaidia vyovyote vile tunaikaribisha. Tunaweza zungumza na mwingine dada ya Margaret wa elimu wa Ngoi. Mimi kwangu ningesema ripoti tumeipokea kitu saa 7 kwa watoto wote wamepumzika, but ni God will. The father is not around, hangeweza kufika hapa. It is so painful kwake to believe, na pia mama pia kwake ni ngumu juu ya venye alikuwa amepokea watoto wake, venye watu walikuja jana wakamshelekea, but unfortunately ikakuwa another story. Mimi ningejiomba kwa watu wa Samaria wema wasaidie hii familia kwa sababu ni changa sana, na pia imekosa hopes kabisa, imesikia imerudi chini, imesikia moyo umening'inia. Even though tutaendelea kuwapea hopes ya maisha. Okay. Hamaretwa jetagwa Maria Muthongo kuma Bahati constituency, na muthenya wa ira ni turakenete muno kuigwa mwanake ogwetwo Kīnyanjui wa guku gwitu ni arehete ciana ithano, na ni turokire muthenya wa ira na iheo nyingi muno iria iraumite ofisini ya mheshimiwa Irene Joki Murebo na kazi na andu angi kadhaa, na uri ingira andu a Bahati constituency na Kenya in large twiyumirerie na tumenye Ngai niwe waheanire na nowe wagira, koguo tutika challenge anybody, tumenye ni Ngai weka uguo.
na on behalf ya ofisi ya Mheshimiwa Irene niturauga pole sana kwa familia na pole sana kwa Kenya in large. Mungu awabariki sana. Nasi kumyatire hii ripoti na mumiamukirire kugerera njira iriko. Okay. Ripoti ino tumiamukirire rucine through social media na nitumakire muno na kuria mheshimiwa witu atwirire tutengere guku thibitari-ini nigetha tuhe family no tumiumirerie na ona ithwe bado nitugeire na shoku nene muno to tutirespectate ogwo no tuguthii kwi we mundu wa family ndi mundu wa family ni kīnyanjui ndi mama wao na hamaritwo njitagwo Joseph Maina twakenererwo Ngai twa maundu mothe eragwo niwe muheani na nowe woyaga riu tugacokeria nginya andu ayo ndi mwega acio marerutĩire na tukauga nĩ ngatho njega tondu na ciana icio nĩ irakũrire na nokio tutingira mundu o wothe no tũngĩranyitanĩire nao ta gavana Irene othe nĩ tucoketie ngatho ciao na tukauga oguo maranyitanĩire na ithuĩ makiririo kunyitana na ithuĩ turikie rugano ruru uguo ruoka tondu gutire mundu tungĩruta mahĩtio o mothe na tugacokia ngatho cia mu family ona thibitari oguo erayũkĩtie undu ucio nĩ eyũkĩtie na kurathimithia kirathimo kiu kia Ngai na kirathimo kia Ngai gĩtiragwo atirĩrĩ no niwe uheanaga na no ikaga ata no yogiraga tukagicokia ngatho na tukauga atirĩrĩ family no jangana no nini ingikiriria guteithĩrĩria oguo andu maroete wendi mwega ta mwanake bado no muhinyĩrĩrĩku na no kiatanahota gukinya handu haha ni kuringana na riboti iria nyitire riu tukauga mangikiriria kuheo na mwanake ucio wĩra Ngai no kumukinyithukia ikinya riu ringi na ti kumurathimisha ni mahutio ni ngoro ya Ngai na matamburukirie guoko oguo ara matamburukirie kirathimo kiu na Ngai wa mwa marathime hihi ndeto no thutha wa kwiyumĩria na gutuĩka atĩ guikaire uguo guikarĩte ta family uhoro ucio umwe affected na njĩra ĩrĩkũ ona ta family ona we wita mundu no nyitwo ni undu ucio tondu ona thakame gutigana ni ikorwo ci hinya at least no affected na no kio igwa nginya ithe wa mwana ndangĩnahota gukinya handu haha rege hii no tude kumenya ni mwaranĩirie na Kīnyanjui imwe kwa imwe kuma hihi ndeto no makorwo mukiamukira Kīnyanjui ni twaranĩirie nake imwe kwa imwe na no kio tuka kumunyitirira kwa miamba ngoro yake ithi kabisa kiroko tukonete he indo mugukite nacio cia gwiteithĩrĩria family hii no tude kumenya ni mukorirwo mukimakinyeria kana ati indo iria cigukite rucine cikumite ofici-inĩ ya Liz Cherure na nitutwikire shocked koguo na indo icio cihoire ngari sofa itiheanĩtwo na turarigwo riu kuma haha ri ciguthie ku na ni indo nyingĩ na mheshimiwa ucio kuheanĩte na wendo riu na andu angĩ bado mekwĩyumĩrĩtie ni nyingĩ biũ mau tuguthie kwi mutumia haha na kene gutumenyithia uria tagwo na atwira kiri haha arugamĩrĩire Okay, hama ritwa njitagwo Rahabu Wairimu nyumite wa ofisi ya Liz Cherure Women Rep wa Nakuru County. Rucine ni agututumite na iheo nyingi muno na ndigwicira ni araire toro ageciria horo citarwa tuhurire tene mundu tukagure nguo cia ciana diapers matunda na cirio haria ngari turarigwo kura tugucitwara tondu all of a sudden tucokirwo twerwo twana tutiriho na tuga no tugweterera nginya tukonfirmirwo ni family na nikio riu twi haha na tumomiririe muno na mama county ni aheana labi ciake tunyitanĩire ithuothe tugerie gu support family yo tondu ni nini na tutwarane nao na tumumbiririe tukinya hau